Dion hefyd sydd yma a ffrindiau'r gymdeithas i'r agoriad swyddogol. Mae'r Rhun Apiorwaith, Prif Weinidog Cymru yn bresennol, felly hefyd Lly'r Gruffydd, y Gweinidog Cabinet dros Wydnwch Gwledig a Chynaliadwyedd. Ydy'r Prif Weinidog dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd Meddwl ac Iechyd Menywod, Delyth Jewel, a Nerys Evans hefyd ydy'r Prif Weinidog dros Iechyd Gyhoeddus ac Ataliol. Andrew Goodall, ysgrifennydd parhaol Llywodraeth Cymru yn bresennol, ac yr aelod seneddol yn San Steffan dros Brycheiniog, Maes Yfed a Chwm Tawe, David Chadwick. Nicola Davies, cadeirydd y cyngor sydd yn agor yr agoriad swyddogol yma. Fe fydd hi'n cael ei dilyn gan Gethin Hafar Llywydd y Sir Nawdd. Ac mae a'i deulu wedi ffermio ym Mrycheiniog ers 2 canrif erbyn hyn, ac mae o'n dweud i hun i fod o'n falch iawn o fod yn grwt o Sir Frycheiniog. Fe ddaw Gethin at y meicroffon mwyn croesawu wedyn yr uwch gapten Andrew Butcher. A'r uwch gapten Andrew Butcher fydd yn agor y sioe yn swyddogol ar ran y Sir Nawdd. Ond fe awn ni nôl rwan at Nicola Davies, cadeirydd y cyngor. Bringing together food, farming, culture, language and innovation, while making a significant contribution to our national economy and well-being. Croeso I chi gyd a gobeithio wnewch chi fwynhau y sioe. But in line with our feature county system, the backbone of our society, this is Brecnock's year. Blwyddyn Brycheiniog yw i. Cyflwythreniad da fyna, yw e? Blwyddyn Brycheiniog. Ond mae wedi bod yn flwyddyn a hanner I chi'n barod. 5 tro coeliwch neu beidio I Frycheiniog noddi'r sioe. Yn gyntaf 1964, sef yr ail droedd I fod yn barhaol yma ar y maes. 1980, 1997, 2012 ac eleni 2026. Yr un yw'r cynhesrwydd ar wrth ymweld â'r sir, ac yn fel yng ngeiriau agoriadol eu cywydd croeso, rydych chi wedi glywed sawl gwaith yn ystod y diwrnodau diwethaf yma, ond mae cystal wi'n mynd I ddyfynnu yr 4 linell gyntaf eto. Yng nghymoedd ar y fryniau mwy neu'n sir, mae'r croeso'n ddidwyll ac yn ddiben draw. Mae rhyw dynherwch rhiniol yn y tir, a naws gartrefol braf i'r rhai a ddaw. A mae hynny hefyd yn ymgorffori'r croeso yma fe gewch chi ar faes y sioe Frenhinol Cymru. Heb oes hefyd, mae gan Frycheiniog lywydd heb ei ail. Unigolyn a theulu croesawgar a diymhongar. Diolch I chi, Mr Gethin Hafad a'i wraig Ceri, a'r teulu cyfan. Mae wedi bod yn blwyddyn brysur iawn I chi, ac hyd yn hyn, chi di archebu tywyd da I bob achlysur sydd gyda chi. I would also like to pay tribute to the whole Brecnock team, including the members of the advisory committee chaired by Mr Rob Powell. Mae heddiw heb os yn diwrnod mawr I Gethin Hafard, Ceri Wraig, a'r merched Ffion, Elin a Nia. Mae'r teulu fel ni'n sôn wedi bod yn ymeithi yn yr ardal ers o leia 300 mlynedd. Ac fel oedd Gethin yn dweud yn ddiweddar, anrhydedd fwyaf y mywyd, medda fo, un allwn ni dychmygu wrth I mi adael yr ysgol yn 4 ar 15 oed, mae cael bod yn llywydd y Sir Nawdd yn dipyn o fraint. Daeth cefn gwlad, medda fo, yn ystafell y ddosbarth I mi. A'i addysg wedi siapio gan sioia amaethyddol, bwrlwm marchnadoedd da byw, angerdd cymdeithasa, bridia, ac yn anadym, medda fo, mudiad y ffermwyr ifanc. Ac fel y gwyddon ni, mae'r flwyddyn yma yn flwyddyn nodedig yn hanes mudiad y ffermwyr ifanc. A mae o'n dod â phrofiad helaeth a dealltwriaeth ddofn am amaethyddiaeth Cymru wrth ymgymryd a'i rôl fel llywydd. Croeso cynnes iawn i'n llywydd, Mr Gethin Hafard. Diolch yn fawr iawn I chi, Nicola. Wel, bore da gyfeillion, a mae yn bore da fan hyn yn Llanelwedd yn dydi. Ble arall yn y byd bydde pobl cefn gwlad Cymru eisiau bod oni bai yn Llanelwedd. Ac mae pethau'n argoeli yn erfeddu ar gyfer yr wythnos nesaf yma. Mae'n anrhydedd enfawr I mi I fod yn llywydd dros Sir Frycheiniog a Royal Welsh eleni. Mae'r dyddiad yr 20 o Gorffennaf wedi bod yn bac y men am 29 mis a mwy. Oedd yn edrych yn bell I ffwrdd ar y pryd,
Mae'n gallai weithio chi, mae'r amser wedi hedfan. Ond mae'r siwrne wedi bod yn rhywbeth arbennig iawn i Sir Frycheiniog, i Finnau, i'r teulu, a pawb sydd wedi cefnogi'r achos hyn. Mae ni wedi cael cychwynnad i'r feddi i'r penwythnos. Dwi wedi bod mam 2 ddiwrnod a gweld yr holl gwaith sydd yn mynd ymlaen i paratoi at gyfer yr achlysyn. Mae yna bobl yn gweithio ym mob cornel o'r maes, gwaith campus, a mae'r jigsaw ni'n fawr, a mae bob darn bach yn ei le erbyn bore dydd Llun. Echnos mi eithon ni i dathlu 90 mlynedd o mudiad ffermwyr ifanc Cymru, a rhywbeth wrth gwrs dwi a llawer i arall yn mewn dyled mawr i am beth mae wedi roi i ni. A mae mudiad y ffermwyr ifanc wrth gwrs wrth gryddyn be dyn ni'n neud fan hyn yr wythnos hyn. Yn braf i gweld yr holl egni a brwdfrydedd sydd yn dod oddi wrth y bobl ifanc. Ac yn y marn ni, yr genedledd honna, di'r un mwyaf pwysig mae'r wlad hyn wedi gweld ers yr ail rhyfel byd. Ac o bring, gallwn ni ffwrddio colli y bobl hyn ar gyfer y dyfodol o cefn gwlad a bwyda'r genedledd nesaf. Mae niferoedd y poblogaidd y byd yn cynhyddu yn gyflym iawn. Mae'r ddeiar sydd ar gael i cynhyrchu bwyd yn grybachu. Mae'r hinsawdd yn newid yn sydyn iawn. A hwn di wir yr amser nawr i ni gymeryd o ddifri y pethau sy'n pwysicach i bobl, a dyna yw cynhyrchu bwyd. So dewch i wneud sicr bod y pobl ifanc yn aros yn cefn gwlad mwyn y dyfodol. A dwi'n Dwi wedi aros 25 canrif am yr fath negeseuon sydd yn dod allan o Caerdydd ar hyn o bryd. A dwi wir yn obeithio bod yna dyfodol newydd, y cyfle i bobl ifanc, cefnogaeth, parch a beth bynnag maen nhw'n deilwng o. It's a huge morning for me. I'm hugely proud to stand here before you this morning as president, and to be president on behalf of Brecknock. It's the biggest honour that I could ever imagine, and one which I never, ever imagined. And I can tell you that the 20th of July 2026 has been etched in my mind for over 18 months. At the time, it seemed some distance away, but I can tell you the time has flown, and the journey has been one that we will never ever forget in Brecknock. I was proud of my community before. I can't tell you how proud I am of the people of Brecknock now. They've sprung into life. They've supported us at every juncture. We've had some fun. We've had some laughs. And at a time when I feel that post-COVID, that I think there's a social vacuum, isn't there, in our lives. And we have really embraced the opportunity to come together and to celebrate the very best of what we have in these rich communities of ours. It's the main event here this morning, of course, is the official opening of the show. Gethin Havard yn pwysleisio'r anrhydedd fawr. Mae o'n i deimlo o fod yn llywydd ac yn ddiolchgar am y cymorth a'r gefnogaeth mae o wedi i gael wrth liwio'r sir yn ystod y misoedd dwytha yma. A'i ddewis o ydy'r sawl sydd yn agor y sioe yma'n swyddogol eleni. A'r uwch gapten Andrew Butcher fydd yn gwneud hynny yn y man. Farmer's son from England, the youngest of 4 boys, with an ambition to farm. Unfortunately, the opportunity to farm didn't present itself. He was persuaded to join the forces. And the medals that you'll see him adorn today represent the
places, the dangerous places in the world that he's served our country. And he's been elevated to high office. And we in our community are very lucky to have had him in our community. He's a family man, wonderful wife, Wendy, 2 wonderful daughters. And at a time when I believe the 2 most important things to mankind in these troubled times is to feed us and to defend us. And this man has a foot in both camps. He's responsible for the 33,000-acre Epping Ranges. He has 50-odd graziers and 90-odd thousand sheep under his charge. So he's mindful of food production. He also has a responsibility to the environment in his daily management of the Epping Ranges. But above all, he is now one of us in Brecknock. Gethin Hafod yn sôn am yr uwchgapten It's Andrew a Butcher huge honour ac yn cyfleu yn berffaith to be able to call hanes y sir yma a chymhlethdod yr hanes ers yr ail ryfel Andy byd. Butcher, MBE of Mae Andrew Cwnseni. Butcher wedi treulio 40 awd yn gwasanaethu'r fyddin ac yn uwch swyddog hyfforddiant ar hystad hyfforddi amddiffyn Ponseni. Borodal. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it's both a genuine honour and a great pleasure to welcome you all here today to this year's Royal Welsh Show. This remarkable event is more than a gathering in the calendar. It's a living celebration of our land, our livestock, our heritage, and above all, our people. This year, we are proud to shine a special light on the county of Brycheiniog, a county defined by its strength of character, rich agricultural heritage, Welsh language, and a deep sense of community. At the heart of this year's show is a strong sense of leadership and service. And I would like to pay tribute to this year's president, Mr. Gethin Hafod. Gethin, your commitment to agriculture to this show and the wider rural community is both inspiring and deeply appreciated. Your leadership, Gethin, reflects the very best of Welsh farming. It's practical, it's forward-thinking, and it is absolutely grounded in community. I don't underestimate the support and contribution of your family, the shared effort, encouragement, and sacrifice that makes such service possible. So to Kerry, Ellen, Fionn, and Nia, we offer our sincerest thanks. Equally, I would like to recognise this year's Ac wrth i'r county uwchgapten ambassador, diolch Teleri i deulu Harfont. llywydd y sir nawr Teleri, ar Llys you Genad have hefyd fe gymerwn ni represented egwylfer a pride, dychwelyd ar gyfer warmth, yr and agoriad authenticity. swyddogol. Ac yn areithio ar hyn o bryd yn agor y sioe yn swyddogol, mae'r uwchgapten Andrew Butcher ac mae'n cyfeirio ar hyn o bryd at hanes yr epins a'r 54 o deuluoedd a symudwyd o'i cartrefi Cymru Cymraeg, teuluoedd ffermwyr, 219 o bobl i gyd a symudwyd. Ac mae'r hanes yma yn cael ei gynrychioli, dwi'n credu, yn y seremoni agoriadol heddiw. With direct descendants from those families cleared, their flocks grazing and working side by side with the armed forces on a daily basis. And as a wise farmer once told me, food and defence, 2 of the most vital assets that a country needs, are produced on Eppant. Brecknockshire also has a proud and enduring military heritage, home to generations of servicemen and women, and closely linked with the armed forces. Many farming families here have served and continue to serve both home and abroad. And I must give a special mention to a Ponseni resident, Miss Thursa Morgan, still active as she approaches the age
of 103, who served in the Women's Land Army during the Second World War. A truly incredible lady, and we thank you, Thursa, for your service and also a speedy recovery. In a rapidly changing world, the importance of agriculture has never been clearer. It is central to our economy, to our environment, and to our food security. But beyond all that, it is central to our identity. The Royal Welsh Show stands as a powerful reminder of that truth. It showcases excellence, encourages innovation, and strengthens the bond between us. It brings town and country together, offering a space where understanding can grow and where traditions can be celebrated and shared. So today, as we officially open this year's show, let us do so with pride in what's been achieved, with gratitude for those who make it possible, and with the confidence in the future of Welsh agriculture. Let us celebrate Brycheiniog, its people, its heritage, and its enduring contribution to our nation. Let us honour those who have led, those who serve, and those whose sacrifices have shaped the communities we cherish today. And above all, let us continue to support and champion the agricultural heart of Wales, ensuring that it remains strong, vibrant, and united for generations to come. It is with great honour I now officially declare the 2026 Royal Welsh Show open. Yr uwchgapten Andrew Butcher yn agor y sioe yn swyddogol ar ran y Sir Nawdd, Brycheiniog, ac yn cyfeirio at y digwyddiad fel dathliad o dir a deuar Cymru yn da byw ynghyd â'n treftadaeth ni fel pobl.